सोशल मीडियाचेर सध्या एक ऑडियो बरोच व्हायरल जातना दिसता। आमदार एल्टन डिकॉस्टा फोनार उलयतना वायट उतरां घातिल्ल्याचें ह्या ऑडियोंत आयकुपाक मेळटा। आमदार एल्टन डिकॉस्टाक जेन्ना आमी हे विशीं विचारले तेन्ना आमदार एल्टन म्हणटा हो खंय AI जनरेटेड ऑडियो। आयकात। कोण एल्टन मोठा शेडा आडायल म्हणून अच्छा तिकेना तू बाबू म्हणून तुकेना ऐकून ऐकून चांगला गेला उलयच्या सिंधानोलय अरे तू मुझे नाव तो कोणा गेला कोण मातो हिंगा ते हात देन मातो ऐक मुझे नाव तोणार घेऊ म्हणा अरे कितलं सर तुमचं एक ऑडिओ व्हायरल जाता सो तेजेर तुमची किती रिएक्शन आसा? ते कितें जाला माय पॉलिटिकल ओपोनंट्स आय एम नॉट ब्लेमिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी बट पॉलिटिकल ओपोनंट्स have nothing else to defame me. And now according to all this AI technology, so anything can be done and कितें करप दाखोवपा आता. So what I am saying, I am not involved in any phone scandals. I am not involved in any land grabbing. I am not involved in any gambling activities. Like Madka, online gambling. I am not involved in that, land conversions. I am not involved. I am not involved in destroying anyone's families. Not involved in any extramarital affairs with any married lady, someone's sister, someone's mother. So they don't have anything else to defame me. So this is the only thing they can put. Aniyan kai na no. So this is nothing new. Ye politics an zatach. So I am not taking it very seriously. My voters know केपेंचे मतदारसंघात लोक म्हाका वळखता आणि खास करून आमगेले जे who are there around me know what is my character and what is other opponent's character. So तुम्ही AI generated म्हणता 100% and I have understood, someone have told me that one brother of one politician also is in even any function गेला हुई तो थिंग ते लोका ते ऑडिओ दाखवता पॉलिटिशियना भाव कळतो का. सो तेमी आपणा तांकां मुनीस नाय तेच पुरते असले डिफेम करपा. सो आय कॅनॉट कमेंट ऑन एनीथिंग बट द एंड इज दॅट आय डोंट हॅव एनी अदर स्कॅम्स लायक एंड मेन इज दॅट कितें जालां बायलांचे चेवळांचे बीन असले प्रकारान आमकां ना. सो कितें जाता दॅट इज अ बिगर स्कॅन्डल कळ्ळें तुका. सो म्हाका बरें जालें तरी पासून तसले म्हजे कोण घायला म्हूण.